Khaile TDM Football News Pan chilalaw ni Tuayan ding pen tu jing sanga ki soi FIFA World Cup turnile som dile ko group stage appointment thumna sung panina group E Germany te ani ena amawa group pen Germany to Ivory Coast to Ecuador to Curacao to mau te hina to jana pen Ecuador le Germany Curacao le Ivory Coast ena Curacao le Ivory Coast po ya Ivory Coast ena pepe na chi son piama chi son piana pepe ngong ni home ena Ivory Coast zong hoi mama po ekipat ma yen namma bangena Ivory Coast ena zo ena Ivory Coast pen mat ngok ma ena to hitchang ena Germany le Ecuador le Germany po ya zong po kipat mai gen nama bana Germany pen also pan ka ding ti che khin ai cha mau pen zong alu sain bel hoi mama la poi thol lo sen ma lai ab bel hoi mama ai hang amau pen group pan ka khin hi na to zong I goblo ma bangyam ma the khang he na Ecuador na gol ni gol khara umolawa zo ma he na poi kipan ma Germany bang asui zong zo in te ichi pi in pin Ecuador na zo ina Ecuador ading pen zo pen han chem tam ma mom bang yam chi le to na ma so in de leng Germany mat go Ivory Coast mat go Ecuador mat li ai chang Ecuador ta ding pen kong song ta ti ya to round of 32 akana ding pen chance ati champion direct tama ena also dang te chini et goal lai ding yang matlinga chi pen round of 32 kana ding chance tama ma khindama ena ma also pan Germany also pathama Ivory Coast also dutiya ena Ecuador zong also tatiya akong song to round of 32 ka theding hi chi tu jana ki soi tu jing sanga ki soi Curacao le Ivory Coast in goal ni goal be ma zo Ecuador le Germany po ya pen Ecuador na goal ni goal khara zo chi atomin gen nai sang ne lung da mai le